30 minit. Kita cuba balik di sini lagi dalam pukul 12. Hopefully lah. Pukul 12. 12 hopefully. So later on, you orang akan decide either you lunch sini ataupun you lunch Kuala Lutut. Okay? Nanti you orang decide. You orang decide grouping lah. Okay? So untuk ini kita naik dulu 200 step. First stopping point dekat entrance. Okay? To second stopping point. Kalau ikut map. Ini map. First one entrance di bawah. Second one at the bridge area. And the last one here. Okay? Lady cave kita tidak buat. Sebab tak banyak benda pun tengok-tengok sana. Okay, so jangan masuk sana lah. So terus turun dari entrance, terus turun pergi bridge. Itu kita akan go around the corner. So area ini nanti Dah masuk air dah? Jangan berhenti, tak ada masuk air. Okay. So jangan berhenti dekat area sini lah. So kita akan berhenti dekat area hujung. Ini all map. Dia belum kena update lagi. Lepas tu ada satu path, dia akan naik lagi. Ini banyak tangga. Okay, dia akan naik sampai area yang sebelah atas. Dia akan ada tengok itu macam besi, bench. You boleh rehat-rehat. So area tu ada skylight. Siapa nak ambil gambar, yang tak sempat ambil gambar dekat skylight Green Cave, boleh ambil gambar sana. Okay. So lepas tu akan keluar, akan buat satu loop yang besar.